This 4th Meghalaya Games will be started from the 2nd to the 7th. 2nd is arrival, plus some games will be there to be played on the 2nd evening, and on the departure will be on the 7th. The closing opening ceremony will be done in ground number 1, and the ground number 1 Shillong Sports, and the closing ceremony at the side campus in Nehu. This is a very big mega event. We have recruited more than 5 new disciplines to the last done in 14. We have 2677 athletes as registered by the different state association, 296 coaches and managers, 358 technical officials, 380 volunteers, and the budget given to us by the government is 2.23 crores. Association, we don't kendai tu di dingin akai, di disiplin segi mengelak ada tu indio tu kumbe, hagi cakap gua fair, nilai kita ikut siapa yang tu nggak tolot, hari ni ada football, hari ni ada tenis, hari ni ada atletik, hari buat komputer, te nang tu flayo barokai ban report bag inum the police nang dia. Dan ke timing is idea dalam confirm dalam dia sustain repair lapun saya mentabak opening ceremony kan long ground number 1 yang Shillong Sports Association hak Tarik ya kapor Tarik ya kapor ni sepentip ka siang ka jinglat yang chief guest dingi bat ka closing kan long hak new trade real side okay but iwi jeng long kumbang ile aka paladet subhab simnya ki report berokot ngin syong office santi po jen complex tenang tu kumbang ile last time naju itambah nang mentakan dengan office kan chef no stage po cafeteria nang tu dia kendu itu mana kejadian the rest I will hand over to Bajan. Please continue on. Ketika jikir jumi ban kundu berniat dekam kani ka competition kan sa aila ikhna jungi begini apa kre eladi de ki bam poi sha thong butaw snem ko but kila la ban perkhat ngasum snem na sobat omba ka first Meghalaya Games kala along how arjar iway nado arpulai Tarik ado arpupra Tarik April arjar iway den dengin padio ki ko skat mutuli ki discipline ki long hakta ko por ngidenya sang muat kita di information. The second Meghalaya Games kabar kalong hau arca sao nadu new Tarik December hadu khatra December hau snem arjar sao bat hantu kilong khandai tili discipline sport discipline deka Meghalaya Games kabalai kadai kabalami mo ni hab ai kublai yang soka korat ke sangma chief minister or sports minister kibala menjur ya kajing kepat nagaland dan nasui ban pen KM ya ka Meghalaya Games kebala di penong manka aslam ba kan long piang biang hadin khat nrus na how to snem arja khat khandai arpo bani pelong ida third Meghalaya Games ka Meghalaya Games kebala de menta ka diga Meghalaya Games ka basal de haka Meghalaya Games kebala khat khandai arpo ni pelong khat sau tu ligi discipline de kalong ko strat ba ki asian kila shim ki jikit clear wan chakmat ni penshulur ki asian bat mentaki bi adu hak kendai ko la ongi chairman juga publicity committee de so wana ai ka pa bo kadeka ka raj sarkar ka bansa pentla itu dojo sports akan jalan ini nalor kata bangi ala ban ni PUE baka ka jepakre stadium laya shat de no sobat ong ngakarpan ya berok ki na hab aku blei ki kemi ki pa ki bola sya ki konsum laju ki ban rung shkamat shaka jileka